Halo Smedon, rahana mangkin titiang pacang latarang rangkepan wianjana. Iraga pacang melajah nyurat rangkepan wianjana. Nanging sedurungnya ne durusang subscribe channel puniki lan klik loncengnya ne. Mangde idadane poleh notifikasi yening titiang ngupload video sane anyar. Wenten tetiga parindikan sane pacang iraga pelajahin inggih punika napi punika rangkepan wianjana. Napi manten soroh-soroh rangkepan wianjana. Lan sapunapi contoh suratan rangkepan wianjana. Mangde nenten akeh lasanggalah ka pertama napi punika rangkepan wianjana. Para semedon, rangkepan wianjana puniki merupa rangkepan utawi gabungan kalih aksara wianjana sane ngwetuang sesuratan megantung. Dur meduwe ugar-ugar suratan sane kemanggahang. Rangkepan wianjana nenten patah sekadi gugus konsonan ring basa Indonesia. Ring aksara Bali akeh pisan kepanggihan sesuratan rangkepan wianjana sane ngwetuang sesuratan megantung. Nanging nenten samian sesuratan sane megantung punika kuastanen rangkepan wianjana. Wenten tetiga parindikan sane patut keuningin indek rangkepan wianjana. Kepertama, sesuratan rangkepan wianjana nganutin warga aksara. Punika daler sesuratan rangkepan wianjana wantah kemanggahang ring sejeruning ekruna atau hanya berlaku dalam satu kata. Lan rangkepan wianjana sane metu saking rangkepan kalih kruna nenten kesurat nganutin ugar-ugar rangkepan wianjana. Mane jebos pacang titiang icen contohnya ne mangde ide dani samian preside ngaresepang. Nah, napi manten soroh-soroh rangkepan wianjana punika iderane. Wenten pitung soroh rangkepan wianjana sekadi sane kesinahang ring layar niki. Wenten rangkepan NJA, NCA, SCA ngantos rangkepan NTA. Rangkepan utawi gabungan konsonan sekadi puniki sane kuwastanen rangkepan wianjana. Nah, malih pisan uger-uger rangkepan wianjana niki anggen nyurat aksara Bali. Punika mawinan sesuratan rangkepan wianjana kebaosang pastike megantung. Nah, makin wau iraga bahas contoh-contoh utawi imbe-imbe sesuratan rangkepan wianjana. Kepertama, wenten sesuratan rangkepan NJA. Nyurat aksara Bali sane mendaging rangkepan NJA utawi aksara ne sane kegantungan aksara J sekadi niki patut keubah sekadi ring layar niki. Aksara ne keubah dados aksara nye. Contoh yening nyurat aksara Bali sanje nenten dados kesurat biasa sekadi niki. Patut kesurat sanje sekadi puniki nganggen nye. Punika daler nyurat kruna Banjar. Mangde kesurat apang memunyi Banjar nenten dados kesurat sekadi puniki. Aksara ne patut nyane keubah dados nye sekadi niki. Sepunapi preside ngaresepang, coba mangkin lanturang ke contoh rangkepan wianjana nomor kalih. Mangkin nyurat rangkepan NCA. Suratan aksara Bali NC harus segera dirubah menjadi nye lan gantungan je imbenyane yening nyurat kruna pance. Mangde kesurat pance nenten dados kasurat pance segadi puniki. Patut nyane ne puniki kagentosin utawi ganti dados nye. Punika daler yening nyurat kruna buncil patut kasurat buncil segadi puniki nenten dados kasurat buncil sekadi niki. Mangkin nanturang coba respang contoh rangkepan wianjana nomor 3 puniki. Nyurat rangkepan SCA. Rangkepan SCA mangde kesurat nganggen sesage. Sepuniki mangde keubah dados sesage. Imbe yening nyurat pascat mangde kesurat nganggen sesage sekali puniki nenten dados kesurat nganggen sebiasa. Niki iwang. Punika daler yening nyurat lascarya mangde kesurat nganggen sesage lascarya nggih seperti puniki nenten dados kesurat nganggen sebiasa. Lanturang ke rangkepan wianjana nomor 4 inggih punika rangkepan denye. Sesuratan denye mangde keubah sekadi puniki nggih aksara de puniki mangde keubah dados je. Imbenyane yening nyurat runa yadnya mangde kesurat yadnya aksara de puniki mangde keubah dados je. Nenten dados kasurat yadnya sekadi puniki. Punika daler yening nyurat pradnyan mangde kesurat pradnyan. De puniki mangde kegentusin antuk je sekadi rumus niki. Rangkepan nomor 5 inggih punika rangkepan STA. Yenin wenten sesuratan aksara Bali aksara S kegantungin antuk aksara D sekadi niki
mangde ke surat nganggen sesabe lan telatik skadi niki. Imbenyane yeneng nyurat kruna waste patut nganggen sesabe lan gantungan telatik skadi puniki. Enten dados kasurat biasa. Selanjutnya nyurat kaste punika daler nganggen sesape lan gantungan telatik nenten dados kasurat skadi puniki. Selanjutnya rangkepan SNA nenten dados aksara se kegantungin antuk aksara ne skadi niki. Yen wonten aksara se kegantungin antuk aksara ne mangde keubah dados sesape lan neramat. Imbenyane yeneng nyurat tresne lan tresna mangde kasurat nganggen sesape lan gantungan neramat. Kaping 4 rangkepan NTA. Rangkepan NTA mangde ke surat nganggen neramat lan gantungan telatik skadi nyurat kruna kanthi lan banteng. Aksara ne puniki mangde kegentosin antuk neramat lan gantungan telatik skadi niki. Dados nyane yen nyurat kanthi lan banteng manggen neramat lan gantungan telatik. Nggih, wantah amunika titiang presiden latarang indek sesuratan utawi penulisan rangkepan wianjana. Dumugi muwiguna yeneng wonten sane iwang ampurayang pisan nggih urusan koreksi. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar Idedane mendapatkan notifikasi jika titiang mengupload video terbaru. Suksema.